ale skrze ducha teraz môžeme náš hriech pochovať. And now we can serve the Son and worship the Son. A môžeme uctievať Syna a môžeme mu slúžiť. And it's even the Spirit in us that calls out to God, God, Father. A vidíme, že aj duch volá k Bohu, Bože, Otče. This Spirit is like this wedding ring I got on my finger. A ten duch je tiež ako ten prsten, obrúčka. It's a promise of what God is doing and will do for you. A je to sľub, ktorý Boh vám dal, že bude konať skutky pre vás. It says this in verse 9, this promise is for your children and for you and for your children. Takže tento sľub je pre vás a pre vaše deti. It's for each person in here. This promise will continue on to your children. A je to pre každého v tejto miestnosti a bude to pokračovať aj pre vaše deti. And for all who are far off. A pre všetkých, ktorí sú vzdialení. For all whom the Lord our God would call. A pre všetkých, ktorých Boh náš Pán bude povolal. Basically, this message is free and it's for everybody. Táto správa je zadarmo aj pre každého. Repent and believe in the name of Jesus to be saved from your sins. Kajajte sa a vyznávajte meno Ježišovo a budete spasení. Receive the Spirit and be reborn. Príjmite ducha a buďte znovu zrodení. And this message is going to go and it's going to spread to all the world. A táto správa pôjde a bude sa šíriť celým svetom. And it did it not? A šírila sa, ne? It went from Jerusalem all the way to Velký Krtíš, Slovakia. Prišla až z Jeruzalema až do Veľkého Krtíša na Slovensku. I heard it in Omaha, Nebraska. Ja mnohých počul v Omahe, v Nebraske. This message has gone out and it's gone very, very far and it will go to all nations and all people. A táto správa sa šíri a pôjde ku všetkým ľuďom a všetkým národom. So that when everybody stands before the Lord Jesus, aby tak všetci stáli pred Pánom Ježišom. They would have had a chance to accept him or reject Aby him. mali možnosť buď ho prijať alebo odmietnúť. The truth is, when we all die, we will stand in front of him. Lebo pravda je taká, že keď zomrieme, tak všetci budeme pred ním. And how we've accepted him or believed in the message in this life, A tak ako sme to prijali a verili jeho správe alebo jeho posolstvu v tomto živote, will affect how he meets us in the next. bude mať dopad na to, ako to dopadne, keď sa s tým stretneme. The truth is, Jesus offers right now a hand of friendship. A pravda je taká, že Ježiš teraz ponúka ruku priateľstva. He says, I took the wrath of God. I've taken the punishment for your sins, past, present, future. A hovorí, ja som zobral hnev Boží a zobral som hriechy a ponúkam vám spadenie v minulosti, v prítomnosti a aj v budúcnosti. Accept the gift. Príjmite dar. And when you remember though, his other hand is on the sword. A musíme si pamätať, že jeho druhá ruka je na meči. Because he is a king and he will put his enemies underneath his feet. Lebo on je kráľ a on bude mať pod nohami všetky And when he nepriateľov. comes back on the clouds, on a horse, he's coming in power and glory. Keď sa vráti na oblaku a na koni v moci, And the time of grace for those who have not accepted him will be over. a časy milosti pre tých, ktorí ho neprijali, skončia. He will come back to judge. Príde, aby súdil. So this message needs to be responded to. Takže na túto správu je potrebné reagovať. It's either a hoax, Buď to odmietnúť, and we're all fooled, or I'm fooled, a možno je to klamstvo, a všetci sme blázni alebo oklamaní, or it's true. alebo je to pravda. And if it's true, we need to take it seriously. A ak je to pravda, tak by sme to mali zobrať vážne. We should repent Mali by sme sa kajať right now. teraz. As it says in Isaiah, when you hear the Lord's voice, respond right now, today. Ako sa hovorí, on píše v Izajašovi, ak počujete Boží hlas, kajajte sa teraz. So what about those of us who have already accepted this message? A čo tí z nás, ktorí už prijali túto správu? I think what we need to do is we need to go back. Myslím si, že my sa musíme vrátiť naspäť. We need to go back to what it was like when we first believed. A vrátiť sa naspäť k tomu, ako to bolo, keď sme prvý raz uverili. Remember how special this message really is. My sme spamätali, aká speciálna je táto správa. Go back to that attitude. Have you heard?
Vráťme sa naspäť k tomu postoju. Počuli ste už? Like I heard something new. It's pretty special. Počul som niečo nové, je to veľmi špeciálne. Like I'm a sinner, I'm a jerk, I'm lost. Som hriešnik, ja som somár a som stratený. But Christ saves me. Ale Kristus ma spasil. And He wants to save you too. A chce spasiť aj teba. That's awesome. To je úžasné. It's good news, people. Come on. Je to dobrá správa, ľudia. So why don't we sometimes get it out? Tak prečo to niekedy nevydáme von? I think sometimes I'm more vocal. Niekedy som viacej taký bohužiaľ veci slova. Like my opinion between Coca-Cola and Kofola. A viac sa starám o môj názor medzi Coca-Cola, aký rozdiel medzi Coca-Colou a Kofolou. Like I'll argue why you should drink one and not the other. A proste argumentujem, prečo by ste mali piť jednu a nie druhú. Or maybe some of us we have a lot of arguments for politicians, you know. A niektorí z nás máme veľmi veľa argumentov pre politikov. Like we either hate Fico or we love him, but we have reasons why. Buď máme radi Fica, alebo neznášame, ale máme dôvod prečo. Right, and we're vocal about it. We have no problem talking about it. A nemáme problém o tom rozprávať. Then Jesus comes up. A potom príde Ježiš. We're like, yeah, well, you know, like, Viete, no. Yeah, I believe in Áno, Jesus. We get, where's the confidence? Kde je tá istota? Paul says in Romans 1, Apoštol Pavol v liste Rímanom v 1. kapitole, verse 16. v 16. verši. I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. Veď ja sa nehábim za evanjelium Kristovo, lebo mocou Božou je ono na spasenie každého veriaceho, najprv Židovia a aj Grékovi. I think many times we do not have this confidence in this message. Veľakrát my nemáme istotu v tejto správe. Or maybe we try to put it on ourselves. Alebo sa to snažíme zobrať na nás. Brother Paul doesn't say, I am not ashamed of my intelligence. Ale apoštol Pavol nehovorí, nehábim sa za svoju inteligenciu. Because my intelligence can explain the gospel, so that's my intelligence has the power. Lebo moja inteligencia dokáže vysvetliť evanjelium, takže moja inteligencia má moc. I'm not ashamed of my charisma. Nehábim sa za svoju charizmu. Because my charisma will charm people so they believe. Lebo moja charizma okozuje ľudí a preto oni budú veriť. I'm not ashamed of my position, my power, my money, whatever it is. Nehábim sa za svoju pozíciu, za svoje peniaze, za svoju silu, čokoľvek to môže byť. He doesn't say one of those things. A nehovorí ani o jednej z týchto. Many times we're not so confident in the message because we think it resides on me. Veľakrát nehovoríme o tom, lebo nemáme istotu, lebo si myslíme, že to spočíva na nás. Paul says, I am not ashamed of this message. Ale apoštol Pavol hovorí, nehábim sa za túto správu. This historical, planned, good news given to us by God. A za túto historickú, dobrú správu, ktorú nám dal Boh. Because it has power. Lebo má moc. It has power to save those who believe it. Má moc spasiť tých, ktorí jej veria. That's why Paul also would tell the church in Corinth. To isté hovorí apoštol Pavel zboru v Korinte. When I came to you, I didn't come with wise words and arguments. Keď prichádzam ku vám, prichádzam s múdrymi slovami a argumentami. He wanted to let the message keep its power. Prišiel tam, aby si to posolstvo zachovalo silu. The truth is, the message does not have power because you say it. Ale pravda je taká, že my nemáme evanjelium nemá moc, lebo my ho hovoríme. It's got power because it's true and it's blessed by the Holy Spirit to convict and convince the world of its truth. Má moc preto, lebo je od Boha a má skrze ducha usvedčuje svet. In this situation, 3,000 men gave their lives to Jesus. That's power. V tejto situácii 3,000 ľudí odozdalo svoj život Bohu a to je moc. Not because Peter was exceptional. Nie preto, lebo apoštol Peter bol výnimočný. In fact, he wasn't. Nebol výnimočný. That's why God chose him. Preto si ho Boh zvolil. Because he wanted to show the message and the Spirit are the ones who are going to give him power. Lebo chcel ukázať evanjelium v moci ducha. In fact,